खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुनमकपु अहानबद खित्रिमे मोनिंद्रना तराम नोकचरी ngasiगी maruiba pau kakching wairi amasung kakching khulelda iratliba ibudo khamlangba harauba ngasidai hokre numit tarukni chatharakpa North East Regional Sports Week ngasi lusinkre kakching district ki oiba BJP office ama ngasi kakching da hangdokre loinana National Capital Delhi da ngasi len yauna nong chukre hojik ngasigi mapungoiba pau amuk lobirasi kakchingi puari ka sagona duna laglaba ibudo khamlang bagi chahi harau mathoi kabagi thorom ngasi dagi hokre ngasi kalen gi humni panba numit tagi hoduna kakching khulel amasung kakching waridal irat nariba ibudo khamlang bagi khubam animakta ngasi dagi ikauduna harau mathoi kaba thorom asi tathagadori bani hairi kakching khulel de irat liba asina ibudo khamlang ba amasung ibendo kalika iratli aduga kakching warida ibudo khamlang ba ibendo sinja kalika amasung macha ibungo amudon todelaba bu irat naduna kakching khunthok londa tatna thana ba yadraba puwari oidun lakle kakching khulel gi ibudo khamlang bana mungna lamjel jauna numit tarani chupna harau mathoi ka bagi thorom pangthokani aduga kakching wairi gi ibudo khamlang bana numit tara mathoi ni chupna harau mathoi ka bagi hairi amromda kakching kethel leiba ibudo naholai amasung khori phabasu ngasidagi hoduna harau mathoi ka bagi thorom hokre ngasi koba numitta kakching kethel da oikiba saktam ama Moregi ima kondong lairembi harau bagi thorum sahi asigi oina su ngasi dagi hodokre numit mapani chupna harau godoriba ngasi dagi hokiba thorumda amaibi kayana lai eko bagi thorum pangthoke harau ba hodok bagi thorumda moregi maitai lekai mangada leiba ahlaman ima ibel iche ichal singna saruk yaki ngasi thorum asi asoi angam thoktana ba more police na ngak senke harauba committee gi makaidagi su manipur da punna khunda minariba purup khudimmakna mapung phana saru yabiyu haina appeal torokle Manipur da hawkyo pung kunmari da miyoi ani COVID positive oiba tenakre mi sibadi yaukide pungpum asida miyoi chamaga tarantoi COVID test tauki maduda miyoi ani asi COVID positive oikibana ngasigi COVID positive oibagi chang chada ama dasming nipan yauki state asida COVID license sandorpati ngasi fawbada apunba COVID positive oikibagi masing lak ama lising kontra taret chani kunmari sukre masing manungda miyoi lising ani chama kunna laikidre numit taruk ni chupna chatharakiba North East Regional Sports Week ngasi Kumalam Park Main Stadium da Manipur Governor La Ganesh na athobi mitung oiduna loisin bagi thorom pangtokre Sports Week asi Indiana ningbat
निंखा तमलक चही हुमद्रा फारकपगी आजादी का अमृत महोत्सव का मरी लेना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC की सेंथंग मखादा यूथ अफेयर्स ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर सिंधुना चथरखिबनी हौखिबा अप्रैल थागी तांग 19 दगी होदुना चथरखिबा स्पोर्ट्स वीक असिदा नॉर्थ ईस्ट की स्टेट तरेट असम अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा मणिपुर की सानरोई सिंह सरू यादुना आर्चरी बैडमिंटन बॉक्सिंग फुटबॉल टेबल टेनिस मसाना अथोई अहन तानखी थौरमदुदा गवर्नर ला गणेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्पोर्ट्स वीक माइपान पांथोखिबगिदमक डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने स्पोर्ट्स थागलदुना हाइखिबदा चांग नाइना होनबक कनागुम मियोई अमना मही फंगमी अदुबु लेप्तन होनब हाइबसी यामनमक तंगाई फदे साना खोनबददी मेडल फंगमी खुदों चाबदु फंगनी सानरोई सिंहबु लेपाक असिगदमक सखंगनारबा अचौब सानरोई सिंह ओइननबा डिसिप्लिन लेनबा गवर्नर पुंग थवतखी स्पोर्ट्स वीक असिदा मणिपुरना ओवरऑल चैंपियन ओइखी असम फर्स्ट रनर्स अप अदुगा नागालैंड सेकंड रनर्स अप की टाइटल फंगी मणिपुर गोल 19 सिल्वर 13 ब्रोंज 8 पुनः मेडल 94 फंगी असम गोल 9 सिल्वर 13 ब्रोंज 19 नागालैंड गोल 3 सिल्वर 1 ब्रोंज 13 पुनः मेडल 10 फंगी ngasi loisinbagi thormadu preside tokiba chief minister N Birena Manipur governor La Ganeshan na Manipur gi ching amasung tampak phom singda chattuna miyam da wafam kya phungdoktuna miyang ba apamari thambagi damak thagarpa phungdokhi चलिब था मे असगी तांग 15 दा 10 सुबह मनीफा 2022 कक्सिंग ड्रामाटिक यूनियन की हॉल फोक्सफा लेकाई द लेबसिदा नुक्तिल पुंग अनि ताबदai हौरगा पांगथोक लगनी तरोमसी फिल्म अवार्ड यंथोकपगी मणिपुर पांगथोकपा अवार्ड मसिंग ख्वाइदी यामना लांथोकपा तरोमनी हाइना थौना मणिपुर की सेक्रेटरी की चेरोल अमना फोंदोरकले बीजेपी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइबा ऑफिस अमा कक्सिंग बाजार खुन्याई लेकाई द ngasi नौना हांगदोखरे ngasi ऑफिस नौना हांगदोकपगी थोरम अदुदा बीजेपी मणिपुर स्टेट की जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की थौ पूरीबा टी प्रेमानंद सिंह डिस्ट्रिक्ट असिगी प्रेसिडेंट की थौ पूरीबा यू इबोमचा सिंह एम विनोद सिंह अमदी एस बिरला देवी ना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह ओइना सरुक याखिबगा लोइना डिस्ट्रिक्ट असिगी बीजेपी कर्मी कर्ता कयासु सरुक याखि ngasi thorom asigi mari lena टी प्रेमानंद सिंह ना फोंदोखिबदा बीजेपी असि पृथ्वीदा ख्वाइदगी चावबा पॉलिटिकल पार्टी अमा ओइरिबनी मसिगी कर्मी करोड़ 9 हेन लैरबनी मणिपुर बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट ऑफिस 9 लैरबनी हौजिक डिस्ट्रिक्ट असिगी मंडल मरी लैबदा मंडल अनीदा MLA लैदुना डिस्ट्रिक्ट असिदसु मपांगल कन्न लैरबनी ऑफिस असी हांगदोकलबनिना हेना मपांगल कनखटलगनी हाइबगी थाजबा अदु थमली हंदक इक्वी क्वीदना पांगथोकलगदबा ULV की इलेक्शन असिदसु लोकल बॉडी सिंगी लेंगाक असी बीजेपी की लेंगाक ngakta लाअनब होनमिनदुना बीजेपी बु हेना मपांगल कनहलनब होनमिनसी हाइना कर्मी कर्ता सिंगदा महान अपील तौके थाबुम अमचुपना चथगदबा 13 सुबह महुसा इमा निंगसिंग था चलिब था सिगी तरुक्तगी तोंगान तोंगान बा थौरमगा लोइना हौरगनी हाइना रॉयल राइडर मणिपुर की प्रेसिडेंट RK तुमिसन फोंदोक्रे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पांगमुसिंग उनाबादा मान हाई रॉयल राइडर मणिपुर RRM ना महुसागी अकोइबगी फिबम कन्नबा चही खुदिंगी पांगथोकतुना लाकपा थौरम असिगी हौदोकपा निमित्ता डिस्ट्रिक्ट अहुमदा लेबा स्कूल कॉलेज सिंगदा चतुनु उ चारासिंग थागनी मखाताना RRM की सब कमिटी ना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा उ थाबा स्कूल की महिरोई सिंगी ट्रैकिंग पांगथोकपा स्पोर्ट पेंटिंग कंपटीशन पांगथोकपा लोइना लोइसिनबा निमित वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गमरी लेना मियामना सखंगलबा मियोई कयागा रोड शो उत्पा अमदी मियामदा उ चारा सिंग यनबगा लोइना स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग पांगथोकतुना हाइरिबा थौरमसी लोइसिनगनी हाइना फोंदोखि उ थाबदा नतना पण मतुंग लाकदबा पोतांगांग सिंगोबा स्कूल की थ्रू एनवायरमेंट से कई दरकार है मोद एकाडमिकली इजनब ट्रैकिंग प्रोग्राम स्पोर्ट पेंटिंग की पोट इजल सात्र स्पोर्ट पेंटिंग की ट्रैकिंग पोटो वा ट्रैकिंग की ट्रेल इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की इरिलबुंग PS की मनुंग चना लेबा कियांगबई मयाई लेकाई इम्फाल तुरेल की मरिल
क्यांगई थोंगखोंग नुपागी फिवम मानब असिब हक्चांग अमा ताउथरकले असिब हक्चांग अदु मतम कुइना इसिंग द लेरकपना हक्चांगी फिवम सोकचिल्ले लोइनना फोरेंसिक साइंस अमदी पुलिस लाक्तुना असिब हक्चांग अदु लोखटनब होनरी अमदी हौजिक फाउबी ओइना मसक ममिंग खंगबंगमद्रे हौखिबा था अप्रैल 19 गे अयुक्ता थामेबन जुमनाम लेकाइदा लेबा साइन इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स IRCA Childline Imphal West amadi Integrated Women and Children Development Center IWCDC gi nupi yauna staff singda Punya Honda Hyundai Toyota amadi Kia gi proprietor ni haiba miyoi amana mahaka loinak pa miyoi singna chatharakhiba thawong atubu akan mawong da condemn tawi makoi gi matakta logi matung ina akan ba thabak lokot piyu haina IWCDC gi secretary any mangsa tabam na phongdokre ngasi center adu da pangthok khiba pawmisinga unabada mahana hai hangliba center asigi lamgi chayet nabagi matangda court ta bichar chatharingi cherakta asumna center gi staff singda assault toramba asi ka henba thawongni chatharamliba thogdok adu da chenaba miyoi khudingmak phagatuna makoi matakta akanba cherak pibiu haina phongdokhi court subjudicious oi di report ma moina dugi order injunction ki natragana no khoi Tadhokna bagi court ki order ma pairaga ladi who are we to refuse court ki order oi roi dawa police ki order natraga law ki order ni roi dawa khoi natteva we are very law abiding citizens adu itaraga di why are they not following the court orders and why they are moi court mawalog di police mawalog di ana adu ki mawong tu dare bangoi to wi mawong si लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओइना इम्फाल इसकी नोमैबुंग वांखैरापम लेकाइदगी वांखैरापम श्रीमान सिंहबु नेशनल जनरल सेक्रेटरी अमदी नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज ओइना आसाम मेघालय त्रिपुरा अमदी मणिपुर की यूथ विंग की ओइना खनखरे हाइना प्रणब कुमार नेशनल प्रेसिडेंट यूथ विंग ना थादोरप चेरोल अमदा हाइरे अवांगनुपुक लमदम असदा यूथ सिंहबु एम्पावरमेंट तौनबा अमसुंग निसादगी लापथोकनबा हौगुलालिबा नहासिंगदा मसाना मसाबु थबुक पिजबा ngamnaba skill development amasung personality development da hena maipunana honagadi haina sriman na phongdorakli Kaksing Sumak Lekai Yosumang Parengda leiba CPI gi comrade Nomaithem Raju Singana chaliba tha megitang anida Laikhidabada Communist Party of India Kaksing Local Council na sinduna awab phongdopgi mifam am phamkre ngasig mifam da saru yakhiba sina Laikhidrabu ikai kunu uttuna minute ani tumina lepki mifam aduda N Raju na hinglingai CPI gi thabuk thorum kaya da lawkhiba thodang kaya sing thaki Mahana Laikhidabasi CPI Kaksing Local gi achauba mangjab amani haibaga loinana Laikhidabagi imung manungi awabadasu mifam da saru yakhiba singna saru yarakle National Capital Delhi gi saru kharada len yauna nong chukhibadagi sarba weather adu khardang da oirabasu ingthaba phangle haire Rohini Pitampura amasung Pachim Bihar da len amasung akanba nungsit yauna nong chukhi pung khargi matungda di South Delhi da su nong chukhi miyoi kayana akangba amadi uful haurba lambi singda nong tabagi video thangna rakhi Indian Meteorological Department IMD na 10 storm malakani haibagi section wa hanana miyam da piki pungda kilometer yankhagi changda yangna len yauna nong nungsit chitki IMD na weather warning gi matangda machu mari sinaduna khanghali asangma machuna mipainungai oide haiba khanghali napu machuna yengu amadi chathokanu haiba khanghali komla machuna sem sanaba amadi angang machuna thabak lokhotlo haiba khangnai IMD na napu machugi alert pikibani hairi matungdadi komla machuda ontharkibani thangnaba numit humnidi north west India gi atya lechin thangkigani hairi tha amasung Mars planet mission sing thakrabagi matungda Indian Space Research Organization ISRO na solar system ki khwaidi saba planet Venus ta mission ama thananaba thawrang tawre mission asigi pandamdi planet asigi leima gi makhada kari leiba karam tawba sulfuric clouds ki makhada kari leiba gi haiba thidin bani ISRO gi Venusian scientist chairman S Somnath na haikibada Venus mission asida scientist singna akan mamiyeng thamnub haiki mission asi launch tawnabagi matam English ni kunipan gi December da miyeng thamli matam asida propellant ki amount khajitamak changal 8 masung Venus gi marakta spacecraft thamduna Venus ki orbit changbagi chance wangna lei haiki hauzik aroibada maroiba pau amuhana pizare
Kakching Wairi amasung Kakching Khulel da iraliba ibudau kamlang baharaw bangasidagi hawkre. Numit 3 ni chatarakpa North East Regional Sport Week ngasi losinkre. Kakching District ki oiba visit P office ama ngasi Kakching da hangdokre. Doinana National Capital Delhi da ngasi len yauna nong chukre. Ngasi gi damakta di image PAODAM pijo matang silosinjari miyam amuk kahana khurumjari.